Hey guys, it's Dede here and welcome back to another video. So ngasigi videos dadi ekoi career reading do tawardoi do career reading se specifically isa karamba career pa chanai kaina haibadudi tawroi ko badudi maramdi general reading su oibanina adu dadi yam ka haina resonate tawgadabu su mande plus adugi reading dudi ai mamangi video da tawbudi tawjarkhrabane ba ko aduna aduda oina dum check out tawbiyo video dugi link to ai si description box da hapasu hapcharamage aduga ngasigi reading study kai hai kai yarakani hamatamda according to your date of birth ta tawrni ko aduna pick a pile di keshu tawroi aduga according to your date of birth sida tawbasni haina resonate tawbagi mong da dum habir ego comment aduna date 1 jagina 10 fawba ama adagi date 11 jagina 20 fawba ama aduga 21 jagina 31 fawba ama admaina pile hong khaido ani aduga pal gi matungina isagi career path sida kai expectations thamba yai success kumba leibra isana kai hona ba yai aduga outcome or future da kai lei admaina adagi plus energy cards adugi reading do dum oidoine so ngasigi reading se dum according to your date of birth oitaraga su general reading oiba matungina oibana maram oiraga yam personality resonate tawrak tabasu yai aduna personal reading tawbining basingina ai Instagram link to ai description box da hapcharamage aduda dum DM tawbiro so that's all plus ai kainom tanga horen lor pada hairage yare haurase video se dum let's get into the video pal do ko pick pudi tawroi badu taraga so idum haifetang uchara ke haidi sina si pal sini si pal sini habado ko do hoi haurase so ahanba pile haidi dum date 1 dagina 10 phawbagi manungda leibiba singdo mogi career da success kumba leibra dagi dum isana kai hotna bayai sina chingba sing se yengdoine do card hana pick tawrase 5 of cups ko 6 of cups kaino ni cups ngakta chong thorai siba Ace of coins okay aphaba sulaye negative su yawe dubu yengse dum affirmation card amaga pick tawjage ko haide career path sida success oina bagi namakta kai affirmations darkar oige habado get centered okay thola iba card chiga energy card chiga yam chanai haidi dum thina resonating oiba card ne na khalle ko ai opinion da sorry reshuffle amuk tawraga khalase freedom ko so card chingje pick tawba loire aduna reading se hawarse first ke card china 5 of cups sari ba card chithole ko sigi card china pile a haidi date 1 dagina 10 fawbagi manungda date of birth oibiba haidi pokpi ba singse dum moina pamba career haidi ai isana sigi career path se ma pame or sigi client si changninge kaina khanjarak pase sigum base kaya ningba thungakta ba ko ningba thungakta ba haidi family gi side gi restrictions lakpana ni khangde or isana prepare to ba khara wat hobana ni khangde isana thamoi sengna mak pamjaye kaina khanjarak ba line du da chang base phanghauda ba gumba aduga hoji isana atopa try tawgena khanbi base isana pamde haiba budi natte ba ko adui taraga su first option du da di kaya ningba thunghauda ba or kaya pel hauda ba do oye na haye ba ko aduga dum life se isana pamba perspective haidi aigi career se aigi future se smine tawba kaina isagi perspective ama thamjaram ba da life da adugi perspective tu gi ona taina ba da chatle ba hojik se haidi isana vision tawramba life se smine tawba kaina dum thaina angang ori kanagi ka khanjarak pa mong duga hojik aseng ba reality sina strike tarak pasiga expectation versus reality kaina haina ba do haidi dum ani sida yamna khetna ba gumba se dum isana uba ki ta tawe ba ko pal a ki sing mi sing se ko duga moi se hoi life the failure su face story e haidi dum isana thabak ama try to matam do or kaino mo hotna matam da success oi da ba adagi failure gumba se dum face ti to bi re ba face tar pa tar ga su ning han na ba leita da dum hoti hotna ri e haidi dum hojik phaw da dum isa se abundant oi da ba ya de paisa pai da ba ya de apa ma phangau da tar ga su atopa ma adapt to ni kaina haibagi wakhal da ning han na ba to da na give up to da na hotna ri ni hai ba ko
ado sigi card china hai se hoi pass tho khraba dum pelho da ba nungai ta ba myam du da isa dum depress laga khotlaga adumaina leiba mi yoi di oi de dum that one dagina 10 phawbagi manung da lebi basing se fainamna failure and disappointment thingna bi bataraga su lepa leita da dum makhata na kai kai tawba ya bage ano ba kai kai oyak pa yai haina han tawbi bagi tap ta ko ano myam search tawbi bagi mong da uri na hai si card china second card china 6 of cups sari ba card cha thole eba ko sigi 6 of cups sari ba card chiga ace of coins sari ba card chiga na isagi kai haini dum future da kai orak pi ai adagi dum isana su ahen ba kai hotna ba ai sina ching basing se hayak ka doi ne ba ko ado first of all sigi 6 of cups sari ba card china isana dum kari hotna ba ai adagi isana like career path ko manda success ko maphangna bagi dam ta kai isagi side gi kai hotna bi haba matam da isana familiar oi ba ko haidi dum isana kai haini sigi card sigi career sigi maram da ise kitang khangba haidi aina isabanga tawdraga su aigi family line da bo oiro na traga na dum aina kitang khangjaba feel lama oye kaina haiba do isana kitang familiar aba feel do adugumba line do ina changbiyo pura unknown feel ama explore tawba se yadi ya du taraga su adum preparation channel me ama changi ni da ko do isana kitang familiar oiba ado anauba explore tawba haisi sana dum familiar oiba haidi dum isana dum pamjaba chana ni na khanjaba taraga dum changbiyo ka su kai de ko aduga kainoma tarapa matamda start haidi work phase ama start tawba harapa matamda or business ama start tarapa harapa matamda isagi past ki traumas and incidents haidi failures kuma disappointments kuma laikhiba mayam duna amuk ningjangaga isada kai haini constant fear gumba pokhanba haidi oini oiroi tawbagi doubts kuma laihanjarapa ko sigumba se khara di thaignarapa ya duna sigumba emotionally trauma gumba se sigumba se khara overcome hotna biyo ko aduduga dum past ta yam ka hena kai haini depend tawbigano isagi anauba future gi damak to ina present sida work hard tawbiyo adum future da ultimately success se lei haibagi mong na advice piri ba ko aduga ace of coins hari ba card chi thol e ba ko ace of coins hari ba card china kari pige haba matamda pile a haidi that one jigina 10 phabogi manung da pongpi ba singse adum nga sagi ning ba thungak taba disappointments failures me ama face tar pa taraga su ko isagi future da di abundance manifestation and prosperity haina leiba abundance manifestation and prosperity hari se kaino haba matamda adum isana wana hotna jarakpa dagi struggles me am face tar pa dagi sana pa da ba adu myam da thado amaga chuzi oi da bida isagi tawdaba yade haibagi mong da phasna hotna birak pataraga di ultimately future da di sana pamiba haidi sana hotna jari ba du da success che leiba ko adum abundant oi ba life ama haidi yam ka henamak loinamak fulfill tawdraga su awat apa leitaba di oi ba ko adugumba abundant oi ba dagi isagi skills potential and talent nga sagi sana ninghanna ba leita na hotnarak pa manifestor pa myam dugi mahai chaba adagi prosperous oi ba adugumba future ama nangayaga leye tawbatabu marak sida journey sida ko failures disappointments adagi paisa nung sagi financial problem gumba khara di dum face tawrani ko adum pile a gi oina haidi dum that one dagi oina 10 baw manung da lebi basing se ayam bana dum financial instability ni khangde family problem ni khangde khara makhai di dum face tawrani face tawba taraga so dum yam do overcome tawraga chat pangam na ba su hotna biyo aduga ngambagi vision su piye aduga ngamma ba matung da aphaba su piye habagi mong da ne ba ko sigi card china hayu se next ki card china get centered hari ba card thol eba sigi get centered hari ba energy card china kai pige haba matam da pile a haidi that one dagi na 10 phawbagi manung da leibi ba sing se moi se kai haini hoi ngasai financial provocation du na oi basu yai na traga na isada amasu loina mak lam janning ba haidi career option je ama khaktang da lepi da ko ama siju tawninge kai na wakhal da mind da me ama leiba charang khorang na ba decision lamong khang da ba karam ba da focus taw doino khang da ba sigom ba sing se khar taw bi ma leba ko aduga dum isada burden na ma pu bagi ta su taw jaba adu sigi get centered hari ba card china hari se hoi loina mak ngam na ba pangthoke ha ba se ka shu kai de du tar ka su ama da hana focus to biyo ba haidi sagi option lari ba isana hotna ge khali ba mayam du dagi ko men oi ba haidi like isada successfully da pi do man ba isagi intuition isagi inner drive to na thrilling experience ama pirak pa kitap to ko isada
vibe ama pirakpa career path to adu to hana choose to biyo ba haidi atai do accomplish to ba ya be haba na te do main oi ba hana ama da centered oi bira ka da adu da hana phasna pangthok piyo adu adu da kitang success uba phange har kan atopa da sudum khut thabiyo ka shu kai de ba ko tawbutabu ahan bada ama da phasna di focus to bigo habagi mong da advice pi ba ko next ki card chuna freedom hari ba energy card chi thol eba freedom hari ba energy card chuna pile a sing se ko haidi that one dagi na 10 phaw bagi manung da leibi ba sing se isagi job or career se choose to matam da hoi option mya ama leibe leiram ba restriction and limitation mya ama leiram ba ko adui taraga su isa da freedom phangada ba haidi that one dagi na 10 phaw bagi manung da leibi ba sing se isa je phajin posin ba gumba restriction gumba mya ama thengna rak man da na ko life se settle oi ba sungam ngam da bai ta balance ama ipu da bagi ta ba tawa ma le ba duna isagi career or job se choose to bi ba matam da di isa se free oi ga da ba like you can be yourself nasa oi jaba yaba ma pham oina thibiyo haidi hoi work pressure myam lak pe yai ko du taraga su isana like willingly changning ba line ama do ina changbiyo haidi hana pamam jaga su changda ba yade haina khanbi taraga su isa je heng sigi career path da chang kan ise freedom phangadra adagi aina pami ba myam se phangdredi kamai tawne admaina doubts leiba jaga de di khut hana thabiga no ko ngasa get centered oi biyo habado isa da comfortable oi kada ba jaga ama hana choose to biyo ba isa gi work ki theme or ba or isa gi thabak tawge na khaliba feel to hai tare ko isa da comfortable oi kada ba hana choose to biyo na haye ba ko ado pile a haide that one dagi na 10 phau pi ba singi career general reading se matang side loire si se dum aphaba lai do struggles khadi thainani hai ko do sidagi dum lawba ya ba general advice lotion biraga mathangi reading among I mean se ngasi ko na di thank you for watching. Hey guys, so pile B haidi si tarot deck and that 11 dagi na 21 phau bagi manung da pokpi basing do 11 dagi na 20 phau bagi manung da pokpi basing do moi gi like career da kai kai leige haba do yenga se do card hana pick tau jarage Page of Wands, Three of Pentacles, Seven of Cups, okay. Duga energy card sing pick tower se ko. Sisina affirmation ne haidi palbi singi ko that 11 dagi na 20 phau bagi manung da lebi ba singi kai hani like karamba affirmation loina ni sagi life ta or sagi career sing sigi da makta haibado haidoi ne good things to come aphaba khari lakadore and then basic energy card amaga Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. So energy card ani sam relatable oye do hoi horse first ki card sina Page of Wands sai ba card chi thole ba ko sisina palbi haidi dum jet 11 dagi na 20 phau bagi manung da birth to bi ba haidi dum pokpi ba sing se isagi career gi damakta isagi success gi damakta isagi future gi damakta khanda badi na te ba khalle ba ko but moi se adum khetang de dreaming gumba delays and complications haidi sana dum tawga da ba thabak sing je procrastinate gumba tawraga thamba adagi dum isai sana pamba career line da step in tawbadi phangbiram ba yai ko adui taraga su adum tawga da ba thabak sing je hayeng tawge horen tawge dumaina delay tawba se am kalle ba procrastinate tawba se am kalle ba ko aduna isagi life ta afa ba opportunity la ka dawba leiba adagi even la aba mayam si phawba grip tawba ngam hauda ba gumba maram di delay tawraga procrastinate tawraga thamba na maram oraga ko adagi
ayamba matamda adum adugumba delays and complicancy duna isagi opportunity se miss tawhalle na haye haidi opportunity afaba se lakreba lakiba taraga su grab tawba ngam hawdreba ko aduga hawjik se isa se yamna daw ya de unlucky oye kaina khanjaba adagi dum kai haini tawgadaba thabak mayam se wakhal dadi loina mak sagat laga leraga action oina dem da pangthok taba siguma mayam se tawbiri na haye ba ko ado sigi pace of one sai ba karchina kai haige ha matamda pile B haidi det 11 dagina 20 fawbagi manung da laibiba singse isagi career path sida isagi future sida successful oiba pam daragadi grounded oibiro practical oibiro na haiba grounded oibiro practical oibiro haidi isagi career path sigi da mangta isagi future sigi da mangta delay makhata na tawbiro no postpone tawbiro no procrastinate tawbiro no ba maramdi time never waits for anyone ko haidi matam na kanamda sungaram balaite kanabu sungaram de ko aduna matam se dum hohan bangai bier no hojik adum thengla bane ko aduna isagi career isagi future gi damagta delay taw dabida procrastinate taw dabida work taw ba hobiro aduduga action thada ba hobiro wakhal da tang khanbira no ko on the other side yam grounded and low to art oina leibiyo ba haidi dum net 11 dagi 20 fawba leiba popi basing sidum isana kaino ma tawbo harapaga show tawna ba in the sense that I see ma accomplish story I see ma tawre haina hana kai hani result to yam ni yeng ba haiga dra result to han utna ba hotna ba haiga dra amanya khar taw ma le ba ko aduna yari gai isagi successful fledged oina fangdri hai fangdri fawba di ko isagi like adum business plans po oiro career plans po oiro yari gai low key oina down to earth oina thamna ba hotna biyo na hae ba ko next ki card na 3 of pentacles aiba 3 of pentacles aiba card na kai hage ha matam da isagi career path haidi pile b singna choose to be ba career path samna competitive oiba and diversified oiba mi amna compete tawba aduguma career path ama oina haye for example yamna achoba exam ama thaga da bo ramba suyai natraga na ko isana business kumba tawge hana khanbi ba leraga so business to hana mi topa na so dum mayam tawnaraba aduguma feel ama ramba suyai ko or even isa ithanda da dum competition or kai haini diversified oiba views me ama thada binaba mi se wat taba haidi nangi career path da adu kaino option me am pibi naba opinion pibi naba mi se wat taba but supportive oibiba mi di irai lai tabagi tap ta tawba ko aduguma khara su lai aduna yari ke isana competition yam high oiba jaga da step in tawbiga da boy tar ka dinga sa ina habado procrastinate tawbirino delay tawbirino aduga plus mi ga yari ga rivalry form tawdana ba hotna biyo ba haidi dum isana kitang bossy and egoistic oiba dani khangde na tragana like me na wangang bado lowning da bagumba khara stubborn oiba oramba su ai ko adu taraga su yari ga isagi career related stuff ta mi ga conflict kumba da tangle up tawdana ba hotna biyo haibadi mi loinamak adum yana ba chatna ba hotna biyo maramdi who knows kona future da darkar urapa yabagi vision su lei ba isana khana thokiba mi lei taragadi ko ado hekta mi makhada layo haibadi na te dum isana yaning da ba lei ragadi dum tamna laptho sai tawba tabu khada chaina bagumba conflict kumba da tangle up tawbiga no haibne ba ko aduga plus isagi career path sida phasna hardcore dedication and effort chu change aduna yari gai laithok tabida isa se energetic oina sigi career path sida step in tawbiyo haibagi mong advice pi ba ko last ki card na 7 of cups ko sige 7 of cups ari ba card na result or outcome do pi do ne ba ko ado pile b khami ba sing se isa se khar temptation register bangam da ba temptation register bangam da ba haidi achau arang haiga materialistic ke haini materialistic oiba potchai da khara ngawba ko mit khara thakpa arang arak ta khara thakpa simak hayan haita phattaba oi habada te ko taraga sudum isa je financially yam free oining ba dagi dum paisa sina for example ko hoi paisa yam pai ki ba mi gi dikhang re du taraga su leiba isa gi leiba budget sidagi dum ahen ba pot pa ba khot pa dum mi gi hona sa de ko mi human nature ni taraga su khara access oina dum prizes kum ba se han uba dagi aina si thabak se tawdri kanda result se si phangba or success smaina sigi thabak se tawraga ingona si kana ba kaina thabak to pangba bangtho trikanda kai haini result to hana yeng bagi ta tawe ba ko ado sigi card da advice ama leye don't count your chickens before the eggs are hatched habado haidi yerum do on rikanda chicken masing thiga no yen no masing thiga no haibagi mong da advice ama leidana ko in the same way isagi career path da or isagi thabak ama taram dai da success hana dum yenga di ngasagi success to phangak ta badagi sa je am china down chatpa gumba de adugumba su thengna pa ya aduna yari gai thaba ma taw matam da price or success or temptation do hana yeng bigano adagi isa do mi gi temptation gumba mi gi influence gumba su yamna chatpi gano isa gi aning ba pa ma da chet na lepiyo
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯇꯦꯝꯞꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯐꯪꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯒꯨꯗ ꯊꯤꯡꯁ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯊꯤꯡꯁ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦꯒꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯥꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯍꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯆꯥꯡꯒꯦꯜ ꯔꯐꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔ ꯀꯃꯤꯡ ꯇꯨ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯇꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦꯠ 11ꯗꯒꯤꯅ 20 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯐꯕ ꯁꯝ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔ ꯀꯃꯤꯡ ꯏꯟ ꯌꯣꯔ ꯋꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯛꯊꯠꯆꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯍꯟꯖꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯊꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯦꯝꯞꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯄꯥꯜꯕꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯠ 11ꯗꯒꯤꯅ 20 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯁꯣ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯦꯠ 21ꯗꯒꯤꯅ 31 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦ The Chariot reverse ko. Ten of Cups reverse ne sisu. Ace of Wands ko. And then energy card, affirmation card ama pick torage duga energy card. Ups and downs. Okay, sigi affirmation card chaina tholak taw male na khanla adum tholak pa na ai intuition ji kitang jana ba ma sole purpose. Okay. Card chingje pick tawba loire do reading se horase. First ki card china the Chariot hariba card chi reverse ne ko sigi card china kari depict tawge haba matamda pile C haidi date 21 dagina 31 phawbagi manungda leibiba singse hojik present si da ko moi se dum life se moina pamba lambi dugi pura ona tainaba direction am the off course the roam tawri na haiba ko haidi isage life se settle oira oijuira khangdaba gyanmen ta daba adagi isana pamba romda kaya ka hena focus tawba ngamdaba career gi oina ko haidi dum obstacles kumba lakshan mani khangde or family problems kumba lakshan mani khangde hojik oina isagi career oriented phenam no oitaraga so isagi career da hojik oina focus tawba ngamde habagi mong da hairiba ko si card na harise aduga life se isana pamba lambi du da chatpa su ngamdaba ki mong da piriye hojik oina adum unlucky oiba or daw yadaba gumba phases khara thengnaba unfortunate oiba phases khara thengnaba adugumba matam oiri na haye aduna like sigi card china hojik present ko stay strong haibagi mong da advice piri ba haidi hojik ki oina di sigumba unfortunate event se makha tana khara thoki ga dauri aduna yari ge strong oina mentally emotionally prepared oina layo haibagi mong da sigi ahan ba card china advice piri ba ko aduga second card china isana pami ba haidi isana hotna gi khalliba career path da ko overnight success ti laite ba
pile C singse ko overnight success laite haidi kaino ha matamda isana career path ama pame na khalle ba ko ade career path ta pame na khallaga hekta ai ngasi career path se pame hotnarage hana giri ta aga hotnar su hekta overnight ta success se phangoi ba dagi first try gumba da success phangbagi chances su khara nemi ko aduna isana job gumba or kaino ma start tawge khanmi ba or even exam gumba tha daw bo itaraga so hana dagi hauna long term investment and patience perseverance haidi khangba kan ba ngai ba kan ba patience leiba adagi hana dagi hauna phasna hotnarak pa ama change ba ado hoji hotna ba yar roi habadina te ba ko ado sigi ka china hari se sada dum success se phangdori har kana phatla nan thopa gumba ning ba se dum any field amada ning ba thungage nung ba thungdori ai se kaina success lai re kaina khanjara kanda hekta lairam da bagumba ko adum adugumba khara face tawe ba haidi isagi wishes me amje fulfill taw da ba taw da ba gi tap te ko adu si ka china su kai hai ge hamatam de isagi career path sida success lai te habadina te success lai di lai adu bu overnight success ti lai te ba ko adum ahan ba try ani shuba try da dum failures and disappointments khar di phang ba yae ba taw ba ta bo adu me am de ishana khang ba kallaga phasna patience laina hotnaraga overcome tawba ngamna ba hotnarak pataraga di ngasagi adugumba bad luck phases me am do overcome tawkhraga tung koi ba di isagi wish me am se isagi desire me am se fulfill tawba afaba future ama leidi leiba adu taraga su yamna hotna ba kan ba matam changba investment changba patience changba adugumba line ngak ta di oye na haiba ko line am hekta oi bi tawba tabu adum hekta athu ba da success leite na haibagi mong da ne ba ko sigi card na haise adagi last ki card china ace of wands ko sigi ace of wands sai ba card china kai haige hamatam da pile C habadi de 21 jagina 31 phawbugi manung da pokpi basing se moise masaje ko feel ama haida da or kaino ma thabak ama tarab da vague and ambiguous oi ba vague and ambiguous oi ba haidi for example thabak ama tawdori or kaino ma pai khatori na khala se ba ko sida hekta hatu hak tangi oi ba impatient decision guma lawsan ba gumba ko adagi mok tawgadari ba feel du gi maram da full knowledge laita bida yamna akhang ahi saraga wa ngang bagumba si se phattaba budi natte bako dui taraga su isana isagi dum ke haini isagi bad luck se isana pujara pa gita ta taweba aduna sigi karchina hari se isado tawgadari ba thabak tu gi full knowledge kumba laita taraga di wa gumba ngang matamda yam ka hena habadi khangba haibagi mo ngang mi gano aduna hena isada tungda problem lak pa yai na hai ba ko aduna hiram amagi maram da full knowledge lai tringai like it's better to stay silent haibagi mong na advice pi ne ba ko aduduga isana pamba isana hotna ge khanba career path da ups and downs me ama thengnara kani adagi investment and time me ama cha kani siguma me am se khangbiraga ngasagi thabak tawa matam da impatient oi ba haidi ngahang haki wakhal khanba ngai ngam singam da ba adugumba da tawbi ga no phasna patience daina mamut ta na hotna biyo haibagi mong da advice pi ba ko maram di ngasai overnight success to laite habani na sigi karchina so mo hang haki khanba wakhal da apuna bam na pu boy na thabak taw taraga di success to pak na phangoi ba ko aduna success to phangna ba hotna ge hai taraga di tung ko ba da success lai nga sai long term investment oi matam khar change ha bawani success ti lai aduna isana hotna ge khali ba field do phasna investor ga hotna bi yong hang hake ba decision da depend to hon bi ga no na hai ba ko next si card china affirmation card ne sin ups and downs sari ba energy card chi thole ba sige ups and downs sari ba energy card china kai hai ge hamatam the life is full of ups and downs ko haidi life hai ji di dum nungai raga layo su ya banate dum war raga layo su ya banate ko apha awaba nungai ba ni se mix toraga chatmin na doi ne life se ko duna hojik phanam na daw ya de unfortunate oi nungai te myam khanbi taraga su hojik se down jatli bani haina khanbi ro aduga apha ba soidana makki lakhini ups ta haidi mathak chatkhatpa moment soidana makki lakhini bako aduga hojik yamna nungai ba kangu gi sudum nungai thoaga pen thoaga leibi ga no maram di down chatpa matam su lakhini aduna life is full of ups and downs aduna isana up oirakpa matam da su down chatlakpa matam da su yana ba cope up toraga overcome toraga chatpa ngamna ba hotna biyo haibagi mong da energy advice pi bako aduga last ki energy card china soul purpose sari ba energy card chi thole ba sige soul purpose sari ba energy card china mu kai haige ha matam da pile C khanbi ba pile C khanbi ba ye pile C da yaubi ba haidi dum jet 21 jagina 31 phawbi ki manung da birth tawi ba sing se isage career path sida isana tawning ba thabak kai ka sida isage soul satisfy taw ba ngambra na biyo ba soul satisfy taw ba ngambra haibadi ne isage soul haidi
pukningna thamoina penjaba isana nungai jagadaba mafam choose tawbiyo isagi soul satisfied tawbiyo just for the sake of working haidi thabak tawri haibagi maming khakidamakta work tawbigano natragedi thuna give up tawrakani ko ngasagi long term investment su oibanina aduna phajana isagi career path se isana tasengna pamba jaga amda ngasagi patience time effort mayam da invest tawbiyo haibagi mongda energy advice pi ne bako so ngasigi oinadi pile sigi reading su matang swaida loijare sida dum jet 21 dagina 31 phawbagi manungda lebibasingna career sigi oiba general advice dum lotion biyo aduga mathangi reading among aminarase ngasigi oinadi thank you for watching. So guys, reading ko na di nga matang swaida loye duga ay nangasay kay na mahaygin hajar ba do ay na dum mamang dari so hajar pa do ay 1,000 subscriber kudingi dum reading giveaway taw jagani ko aduna ay like YouTube family se 3k subscriber yaw ga dawre just dum 50-60 gum makatangayar man ko 60 mo watlam gidoy male ado may haba dum channel asibu share taw biyo duga dum subscribe taw shan biyo video asibu like adagi dum matangi kay hani reading sa channel de habis dum comment tawbiramo aduga mathangi video da karamba topic sem sige habadu sudum suggest tawbiro ko aduduga 3k do he yawbaga ay dum reading giveaway gi news id dum giveaway tawbagi rules regulations kumba do dum mathangi video da yawta ga dum hapcher age holase ado smaina dum tap tap na grow tawminase kashu restaurant se do ngasigi na di reading se lotion jarage aduga next video dum hangchut kumba yam thuna dum thagat pangamna ba suhot na jarake so okay thank you for watching.